Kublai pi baro shkatup kubor jangi kedan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaka sengi kilong. Kadai ka kamram ki kimi ki kpa bat ki pulit ya ka jingja hamaulai ong ka DTO. Wat jingtip ke HYC halor ka ILP bat MRSS Act na uba Preston. Kulor u engineer ban maramot ya ka surok ban jingking mau katon. Ban thang ka GSU bat FKJGP ya ki dawai balakut deta hayo ronggara. Kementai ni apai syaki kubor ki bakambania. Haka khatsan trik nai wing katu kat ningut kinong thok kubor kilaya kendo eu District Transport Officer East Khasi Hills bantip tikna ya kajing tenra unong nya thuk badang hapo khat prasnem ya kalong kemi hamaulai hadu ba kana du no ela kajing im kat ba udang don tang ka learners driving license la kalong ni em kabashisha na kaliang uba R Hinch DTO ula kentat mardor ban kit kle ya kajing ai learners license ya ubri uba hapo khat prasnem karta Namar ban ai lapet benya nadong syadong yaki application form badai ru ban kubur rengkat ki kimi ki kpa jong uta ubriu. Ubriu ubabat deka learners driving license naga benta ki kali arshaka labu yaka kendon ba udai banya deka kali ka bamdon gear. Ka thuk ni ka kali ka dei ka badon gear. Umla banya yaka. Nalor kata uba hinch ula ong ya ke ei kebaja hasurok kamde ka kamram joka office DTO ban tokit henrei keladei ka kamram jong ki pulit ban le ya ka badon kam kat kum ki kendon an ki kimi ki paru ki don ka jingkit kle ya ki jingle ukhon haba kitep pa udon tang ka learners driving license Kenal tangki tekemu ke jingjia mana kene hi na pula qualify banyak kelan driving license ya lenar la qualify ya lenar dum tam padio ya driving license padio ya rir kular driving license dum tam padio kadang dia tang lenar try gitu kamu lapan dong bukan bajet itu sih namanya itu baunya tak baik lapan dong bukan baik ka fol jam itu kalau ada kabli ke fol jung iga fol jung kena ulah violate iga tu ke rule bi ke section ke bala bar badla banyak tang ke below 50 cc ninging kemai hagal lenar hila tho peling jelen ki kedon hang tu pula banyak tangga baik below 50 cc plus deban tak di plate L lenar ki deban bu yu dak L ki de plate bahe ke jinghe jung lo no khapra square centimeter ke length few centimeter ke thickness a centimeter but ke breadth capital liter long kendai centimeter udai bandon ke tu plate kilenar he dei ban bu di plate kenam gi bru kin sungu tho udai lenar kin long kin husiar banyak te namar ngai sen iru ndai tanya kena ke jinjia ke mi ba ka jingong ba ta kijikin no andre guban ki apliklan kiwan hang nei ki ni sim interview ki ni chondu hang nei kiwan ki apiat personally kita tu tip sebar tip ndego office ni persangka bala ban lek kat kum ke prosedur bade men lek namar kat kum ke jing persang ban wat jing tip ki bahaswa jang ki ko mat tang ki kali lu ban ai das dengan non tro kum kita ke kali driving license ni ke kali kita try ki aplikan ki de ban arrange ki mde nego office ni mla ban arrange kita ini driving test kemud ki hab arrange ki mde nego office kita mde ki hab arrange ya driving test ya kali ya pada je kemudian terus kamu kata ke jingkong berewa dibuat kita lah ya itu kalau ke jingkong itu office kamu sudah kalau kamu tip kecabar dengan tip apa office PI kita mau beban bagi aplikan ni notis ru ngi labo untuk buat kipai baru bikin IP sa kemas no gino gumi tho ru gombe mar teng ki IP sa phasi no ki tu bru ki misiu ki misiu so bisa kibun minta ki so regula ai ber no piso tu ni baki deban ai yeno deban wan hiti try le jom naga office ngila ai kita kecing penbenai Kahnya utrap Youth Council HYC haka jingalam jong uba roy kupar senram President haka khat santrik nai wing ulawat jingtip na usembut Menteri Rangba Preston tensong halor ka jing penpai bat jing ai jingmut jong ka tenat ki kampo yeng ya kari India Ministry of Home Affairs ya ka an Meghalaya Resident Security and Safety Amendment Act arhajar arpau Undang alam ke HYC ulapan kopi ya kita hijing ai jingmut jong ka sorkar India kenang banyak pej benya bat ai jingmut lang sya ka sorkar jela
Ka MHA kalabu jingkeli halor ki jingtmu ka sorkar jela ban pentrekam eki kerdop ban rung ban mi entry and exit gate. Uba preston ula ongba ka sorkar kan sakot shen yaki kunhun tremon ngobha kirang ba shnong ki MDC bat kiwe ban yakran halor ka MRSS Act hajar arpau. Ula ong ru ba ki an ka sorkar jela kimdei ban tengku reng bat ki an ka sorkar India. Halor ka phang ka bayadei bat ka jing pentrekam yak inner line permit uba preston ula ong ba ka sorkar jela ka yai tie de ki jing khang jaga sorkar India ban pentrekam yak ILP hakani ka jela. Ula ong ru ba menteri rang ba MC bat kit khia ban penkan mau barabor yakani ka kam haki skor jaga sorkar India. Kajingwan yang kenduk kajongi mentasni nak kaliang jong kaseng. Kelong bahadin mengioi lembah kilat patai kubur ba ke Ministry of Home Affairs jong ka sorkar kami. Kelapan pai ya ka MRSS Amendment Bill jong senam arca arpo ya ka balapas da ka Legislative Assembly jong ka jela. Bat ya ka bau governor berim tu kapor ulah pak ya kani ka bill syaka Ministry of Home Affairs. Ti katkum ka jingioi kajongi lembah kilat patai kubur ba ka mo kata ka MHA kala phai kata ka bil kala penpai kala kata ka bil syaka sorkar jela haringkat ki kat tu kan itliki jingken tho ti khnang ban yashai ba balai ka MHA ka phai kan ka bil syaka sorkar jela bat ke ka ba ka sorkar jela kan le halor kan ka jingken tho la ni ka observation jong ka MHA ngilayo ban kendu yo sembut menteri rangba jong ka jela ba prestun tengsong ban keli ya kata ka jing batha la ni ka direction jong ka MHA ti ha ka jing keren ka jongi nak liang jong i ba prestun la penpau ba kaladon ka city ka Belawan na po ka MHA haringkat ka jing penpai ta ka bil bat ha kata ka city ka MHA kala batha ya ka sorkar jela ba ka ban revisit ya ka ni ka bil ya ka balapa saus nem arca arpo ya bang geli ya kidaw kiba kita kidaw kiba ka MHA ka ai ban penpai kala ya ka ni ka bil nakaliang joy sembut menteri rangba la penpau yang iba ka MHA kadon kata ka reservation bai dei bakumnu ba sorkar jela kan penteri kami kini kendon banbu ya kita gigit langit lani ki kherdop ban check lani ban regulate ya ka jingrong jingmi jong ki brio ki bawan ki wei pat ki jela sya kani ka jela ka jongi ti ila pentep ru yang iba ha ka bai dei ba kani ka kam nakaliang jong ka sorkar hakini ki sngi ki bansawan kan sakot ya kajing yalang ya ki stakeholders kemudian ya ki seng halang ya ki seng sai tertib ki rupa khmat ka jela ban ya keren halor kan ka city ka balayo na ka MHA bat ban thawi ki lat kilenti bakumnu ka sorkar jela kan jubab ya kan ka city lane kai ka ba maka ka hab ban le khnang bangin la ban penting kena ba kan ka bill ya ka balapa saus nem arca arpo on la ban penteri kam lane ban yo ya ka sendo governor ti nakaliang ka jongi ngilapan ru ya kata ka city ka ba ya ka ba ka MHA kala phak nang ban nakaliang jong sengin yo ban ya pet benya ya kita ki observation ya ka ba ka MHA ka ai khnang mengin la ban ai jingmut ka sorkar jela ke ka ba ka sorkar jela kan le na kam ta ba hatam ya ka khnang ban penting kenapa kan ka bil kan trikam ti ka jingya kren ka long kata nakaliang jong sembut menteri rangba ulah pentip yangi bah kini gisngi ki bah khmat on sakot yangi harangkat bakiwi ki seng halang ki rupa khmat ba jela ban ya keren alor kan ka city bat hadin kata le sin nakaliang jong sengen sala ban ong lani benjubab ki jing kita ki jing ajing mut ki mangi ngila ban ajing mut ka sorka ti kata ka ki jing keren ka bangi keren mentang si bat habai dei bat ba ILP na marka kumba kalongi nakaliang jong seng ila ong ba ki don artli ki jing dawa ki jongi ka wei kalong ba hadin ba resolution bala pa so snam ajak hak kena ka sorkar jela kala phak itu resolution syaka sorkar kemi mandawa bade menteri kami ka LP tingila keliru kai ke bajai ka LP kindakan ma kini ki syua ka election hadin ke election syua ka election ngilawan bani kendu sembut menteri rangba angkat betul kan yaki ang tepo kerdop jong sekretariat hak tu kasngi lakular yangi ba menteri rangba harangkat bat ki cabinet minister kin salit bani kendu yo home minister bat yo prime minister jong ka jala jong ka ri India tila pentip yangi ba chief minister harangkat bat ki minister kilaya kendu ya hadu yo prime minister jong ka ri India bat habai dei ba ka LP hadu mentang hadu tat ani khidmat ka sorkar India kampat ai ka jubab ka basyai lakam menteri kam ni ti nakaliang jong ka seng sa sisian pat ngila banjur ngila ong yo sembut menteri rangba ba ka kamram jong ka sorkar jela bat jong ka yundor bar thau ai hi baru kawela ni kinru phongut ki amali kamdei ban cukut tang ka bapa se ka resolution ringi kwa ba ka sorkar jela ka dei ban yalam nakhmat
ban penting kena ban pen sutu ya ka sarkar kami ba balai kum ka jala bat kum kirit bat kani ka jala ka jong ngi don kam ya ka LP ti nak liang ka jong sembut menteri rang ba ula ong ngi ba kajing ya kajing tiet ya kajing khang jong ka sarkar kami kampat kut nak liang jong ka sarkar jala kandang ya le ban pen kenma kandang ya le ban kentu ya ka sarkar kami bahkan menteri kami ka LP Kajing sniu tasam ka surok na mau katon shanong ston. Kalawan ra jing ya ka yat ka yeng jo ki pat ba nong shong shnong ka te ka than. Kajing jot ra thai jo ka jing king ha mau katon kalabu jing ma ya ka yat ka yeng jo ki pat ba ki bade yat leng ba ka ni ka jing king. Halor kani ka jing ba ki pat ba kya kendo ka seng neutrab youth council HYC lai leng do circle kala lej ban ya kendo ya u executive engineer ka tanat PWD ban ujor halor ka jing sniu ka surok pat ka jing king hasnong mau katon bat la kenturu ya u engineer ban shimkhia ban maramot no ya ka te ka surok bat ka jing king. Usamla Wilbert Son Kars Imli, General Secretary HYC Lai Lingdo, ulayat hu, banakaliang u Executive Engineer, ula kular ban penbhano kloy ya katay ka jingking, bat ya kasurok kam kloy kat bala. Makalang jini ka HYC lain untuk sosial merupakan jemit yang penduduk yang sekitar engineer kalau kau ikan jingking untuk menonton dan meramut dan penhan melalui jingking mentah bajak dan kami di meramut melalui jingking ke para di dalam bajiknya jadi tentang kita apa buat yang kita cakap. Makalang jini lawan penduduk yang ini, but kau ini lah assuran ini positif, dapat ular banyak ketika tinggi usaha penghano mardo bahaju pun nakal yang office adalah depan buat inspect ketika tinggi ini semua untuk pau jadi naik dari ya office jadi siapa buat kampan lah kan ngapa kejing niat ketong ke kantor itu selesai ini dapat kejing keman kejing mana penduk yang ini keluar dari kementerian nanti yang besok keluar banyak trailer selesai. Kinong alam kiseng bahalang narilom garo kiba kentop ya ka Garo Students Union GSU FKJGP bat kiwe kiseng kila penlong ya ka jing jurip ya ka yorong gara South Garo Hills haka khatsan tarik naiwing haka ba kila lap ya kidukan di dawai bat kiwe pat kidukan di jingbam bala song haki plastik ba ki de ki dawai bat jingbam ki bala palat kerta bat ki bala kut ki tarik lani expired dates bala bu ki company ki ba penmi ya ki. Kinoyalam juga ni kiseng bahalang haka jingalam uteng su marak Presiden FKJGP kila penlong ya kajing jurip hadin ba kila yo ya kijing ud na kibabun kipad ba na kanikathan. Ya kini kidawai lalum balatang hakmat kipad ba hayaw ronggara. Uteng su ulayat ho hakibabun kisnong Hagaro Hills ki mahajan berkidukan kide kidawai balakudrta barkani kabu shibun kajing mai kakwat kakya ju kipad ba kamtam ya ki kelung berkilong kemi badang khadang pun. Kini kiseng kila kentu iki bor bapet ya kakwat kakya health department kam tam iki pharmacist jang kani katanat ban penlong ka jing bodin ba jing pet benya iki dawai ba kidukan kide hakeleng ki yo ber kishnong Garo Hills mana kali mana mutla se dona biasa kota kota mutla se dona kata ibu kota oh dona biasa kungis kibe ba ऊपर दा kami report to kada anu mutla ngene am katong ko abas kamu katong dani Swing ha expert ng barang ko. Rumara bazar ni ko. Nak play bang manjok. Anga Rumara Sanjungi JSU Presiden angkon Kristo en marak ni mga anga tisan dake talata namna kenga dali bako singa FKJGP baksa na reme Rumara bazar ko expert ng barang ko singa cekang ha aro bangin gusto rangko ba singa manaka maina takwa swasma gusto rangko palani ji ansingi be na naman nyungja yang ko ansing masigija Panggilan dia canggihnya mo nakbarang orangnya canggihnya di mana tenanan sani mungkin masih ja unan cengal angni lo sabi ke barang orang kan canci mang cengal ko
Sengaja jelma cengni man canci cengni mengna eksperimen orang canci karena salon ni mengna dali bako canci kaha atau mana ha di mung cenga yang bangin suwe rang bakalah atau yang mengkangci angni kasabi kemana mana area ni menderang nan takang kuai gen main ada cenga belake ya karena pangku gen atau kada rang bako main koma cenga atau panggija cuma nanti zaman cenga wani ro kuai gen ndak kemu angni akan aku apa yang non atas ke telah. Rumora Circle ni FKGGP ni Presiden Tingshu Marak senga cengni Rumora Bazar ko bangak public complaint aku manen ba senga cengni bazaro je rangan sam palenga caani chips biscuit rengane juice chi tak barang ko senga surprise visit ko ka degen bana senga dali bakko banga gini tham dokhan angni ko senga expert nge tungkuba busturang ko aru godaun angni ko senga banga ko recover ka dengan mana cenga ko namin susukat na manjo wano banga busturang donga je kai sam dauta biscuit sarang ni chani rengani dak barang donga wano ko cenga inspection ka aru banga busturang ko mana haru cenga ko scissor kai mna suirang ba kala wa cengni dakani ni wasan dau geta cengni bulbulau je bazar antirango market rango 안층니 송사로 제군 안층 살란티오 네시세리 웅에 자칼링급바 부스투랑 자급바른급바 부스투랑 우아랑코 안층 마이나 세티 웅이 자칼로데 나마 마이나 안층니 샤오바 마안와 닥고바랑데 바사코바랑데 엑스페리 데트랑코니나 구알라 미숑바 안탕탕니 미차 이샤나랑 겐침 오바 ba anthangni nukna furus rangko khang ginchim oba nama bustu rangko manang ode nampata maina ya rangko changgapano ya rangko takjagi chim ode anchingni society sanaba anchingni magba phagbarangna nogba jongbrangna badia rang ode expert ongba nang ko chama nangmana ode rang mangon ode anchingna side effect rang donggenmo uni gemen chenga dolgni GSU Rumora Southern Zone dege mengna FKGGP Rumora Circle chenga dolgni yako mele nanggrame inspection ko takaha aro namen maksudna manaha aro clip sang donga na sumba nagai gen ina manai gen mo yasan mathela Katerso Valley Wildlife Protection Security da kajinga trailang kaseng samna terso pelun barka Farmer Producers Cooperative Society haka khat South Rig Nai Wing kila play palba ya ka 7th Tamasa Amur Falcon hakani kashnong lawan ban play palba ya kani ka Tamasa do Minister Katanat Veterinary ba AL Hek kumukongsan ba ransam setengah kumusembur kongsan Kiwai parkirang ba bakentup yu ba Arsten Chairman ba Alos Nongpo Secretary TVWPS rengkat kajinga don lang kinong yalam seng kibala kershan bor ba ya kani ka Tamasa uba Lumlang Maunai Vice President ke FKJGP North Khasi Hills District baru ba Pateng Mersing Working President ka CORP Riboy District ka Amur Falcon Festival kalong kajing priang ngobha ya kajing wan hair suari jeng kisim Amur kiba juan hair na kiri kiba jengai na daw ba Afrika man haka ayom senrai kini kisim kino khendau bat shong tat shipor haki klau haki than terso valley katuk anitayo haba kilat ngen bat jathaj kibeteng ya kalenti hair jeng ki shakiwai bat kijaka jong ka jalan Nagaland Burma hadu ri China dan kipor baki wan no kendo biang hagani kathan haba kilet pai shala kiri haba kot kayom telang ada space sa kilometer sa komni bi sedon te kat tai ira kat bi tu la dem pet asang her pet kan dem asang no yang batang susah ya akan ditik am bisa listik terus komni telak tuk jam pet asang her pet tu asang her kita bapak nah kita bapak kelak oh ada kamera maju mah sumpah tu badam sumpah tu mana milai biang nang dia kibla long ki
la bet la ke jinang ke jingsta ke joki de manu undung ru ke batip ha ya ke ni ke jingwan juga di sim na sa keleng jong ke petek bon si di ke jaka ke jungi si di ke thai ke jungi sobha ban le documentation la da philap ke ru ke jingi ke don ke wildlife sanctuary ne ke wildlife department ke jungi hangte po state Meghalaya bastang kan nu ke sayo ya ke ni ke state zoo hang ni ke baba bon ha ki officer jong ke state zoo ke don hang tu ki bala ban le ya ke research ki bala ban pune ya ki ki bawan nang ta ke jingja ba pipoi ha ke di ke jaka kita ki sim pipoi ke di ke jaka bakrang bala ban pendrung haka map jong ke tourism nang ta da wa khot ngai we di pi kum ke society kum ke seng samla kum ke shrong ma pi ne pleng jong pi ki long chua mon chua ki bala yu i bhai kita ki bala tip jana tho i ke history kin dia dang ta ki sap gain sa gar kon sa don betalang man om man pha ya ki researcher ya ki research bo ki scholars bagin wat i ke history ya ke bakumno kita ki sem na ke wai pada ke perthai ki wan bon man jgo kai bon sang kai sing ni ke jaka ke jungi khnang bagin perlong ya ka ke wai na ki jaka sangkai perthai ke tourism spots kumbolong menei baran som ke maulen nong ke the USP the unique selling point jong gane ka maulen nong the cleanliness ke baru kita baru kau the most cleanest village in Asia po Asia mo kila tip baru ke percaya kita pentai ke maulunong ke dalit nang nang ke percaya ke beri kiwan ki kuah banyak kerja se maulunong balai nomor bagadon ke USP beri baru ki let se po Kerala bubun ke Jakarta bagi ki aga keteng God's own country tang syong dengan kerteng that is the selling point kita ini selling point ke bamangi ya ketika jingwan yang digisim ke selling point ke bagi laban ai ke selling point ke bagi tourist ke bagi fair de keleng sodong kita ke ba et digisim ki dog ba et ki marat ki ba julet keleng sodong ki nyu i pleng ba hang teh po terso ki don kini ki abol falcon ki bon ban jungo akai ban kai sang ni gisong ke jongpi lada ngi don ke history ke biang begin ayaki Kakong Amprin Lingdo Menteri Kakot Kekhia Kajela haka khatsan trek naiwing kalaong ka jingdom jukinong tre asha ya ka sorkar jela kamdei ban kta ya kakot Kekhia juki pat nong song snong kalakran ya kani halor ka jing beteng juki asha ban ya ki pat ba daga ba sange tre kam bandawa na ka sorkar ban kentiu no ya ka jing siu bainong ya ki bar kumju ru ban pet naga banta ka baha kamiat ka jongki hi mon ngubha ya kani ka kam ka babha klem da kmi than klem da pet than klem ba dawa than ngatarai ngin yo ya ka kot ka khia ka babha ya baro nada baro kita ki nong tre ki sedang menyami surong ban sangat tre chanu kan poi ka ri ba ka jat pen ri ka kot ka khia ka dei ka bai ka benta ka kong sam tam man yang kapuli kaputhi kadang kham song dor ka kot ka kya perladaki asya kidang kwa jing pensyai susu ngalong ka bakloi ban ye kendo ipi tang ka wei si hajar ngu ye ki asya ki bedang yai trei ya ka kam ka babha ka jongki ngimla ban pensange ye ki nong trei ha ka no ka sektor bakin dawa ye ki hok ki jongki kani ka de demokrasi ngin sngap ngin IAP ka por ka jongi habas ngo ya ham ngin le ya ka badon kamban le tamala da pipan ya ke ka bapalan ya uput ka jingla jong ka department ngimla bangin yarap bat kalong ka basusi ka bakathang ban yu i baki ya kren da kumni da kumtai ngam tipshu ka ka bapalong yang ngi kumni bandaya kren kajing pasat jong ki kentin ki bom sngu tanan kajing keno ki ba shimet kam bhai ngi bane tre kumni lada phi kwa ngalong ka bakloi ngane kendo biang nya phi tang ba map yang ngande tang ya ka bangala ngilaya ther bhai ka ni ka kam bat ngila kerpat red yo honorable chief minister hakini kisngi ki bangya kendo iki
mas ngubha at least ya ka jing siu ka jongki ngin ye le kat bala ban pendem mat pen khoi kani gede ka message ya ki Asha tong ini terilang ya kani ka kam ka babha bat nga kermen hiru bangin la ban ye shong ban ye sungthu para nong ya teri Asha bat habawan kanu kakya kasyon ye ginong song jongpi don mai menti kenari lagi jongpi kiti haba pidon ki long kami ki ba armen ki badan kami ke jingkmi jo pi pet yo pi ong ngala le strike ngam tre shu ban pet pi ka jingdom jongpi yang ngi kinong penyai sarkar kan kata ya kakot kakya jongpi bai ngoba pila ban nang tre ya kakam ka bapha ka bapi tre bat ngila kwa du menta bakala dai ka pori ngila si bangin lej no si district ki paper ha kan snem ka banwan bangin ya selok no individually district wise ya ki jing shem jong ki nong tre jungi haka health department hakini ki kendet banai nado banga shifti kum ka minister jong ka ka department ngala persangkat malak bani kendu suai ki doktor ngalaliakan bala bani kendu shwa ya ki nos ki bakmi ya ki jaka ai sumar ka judai hikir ko ngan salai chu ngan sanang ya kendu ngan sanang ya keren but ai bakani ka jing snow kanum penwit ya kata ka service ka bangidon kampan ai service to humanity is service to God lada ki Asha gidon kam ngalong ka bakloy ban ye kendu biang iki halor kita ki kendon ki bangala ngala betach biha kan kesni akar padru ya baro ki bamud badon kamon kaban kentiu ya ki imlang kasalang ta kabalai susurok pimyo jing mentoi kani gerik sarkar bala jet api nakamta jokpi ya kabit kabiang ka jongpi abadon kanu kucing wan ya kendu ngin ya kana ngin ya keren tang ita khendet akwa ban ok ikani Haka Super Division Football Tournament hamairang kanong klub kala penlim ya kanong ramai hamadan dom maulu mairang da shigol lanot kajinga kun hapadeng kini ki team kala long ka ba ithyang bat penhun ni ki pal ba nong pet kai nakadaw ka jing tibet jongki ban penshat ban klong ball markeliang hadu ba kila amsia ban penpra ya ki kherdop jongki full back ki bala yeng scam ban yada ya la ka jong ka jar kinong ya le kai jo kanong thlap kila penpra bonsin ya ka ktem jo kanong ramai hendrei kila yo la tang shiwat ban penkhi ya ka jar na kaliang kinong ya le kai kanong ramai ru kim shong thait ban khurwit ya ka ktem jo kanong thlap hendrei kimla namar layadai ka jar na baro kiliang ka khandai pho minute kala kutno da ka jingjop ka team nong thlap da shigo la not ya kanong ramai da ka ni ka jingjop kanong thlap kala yo ban penlang hapla kensit lai pon Hey, wait, ela balo, pet kilo atoy. Hey, pet kilo atoy. Yang bruto, kapter pinjat na, yang bruto. Play. Chạy đâu vậy? Đây là khoa. Ra đẹp trai. Tắc. Bố ra đây. Chua. Ok. Đây nè. Được. Cuma ngalai lu hepnya ni.
Selamat dah. Atas sini lebih badan. Awak dua ini badan. Sini lebih badan. Leo. Mana tu? Cepat kamu. Sana. Pergi mbak. Coba ni. Coba mak lain lek. Wow. Sebab sup ya. Coba lain lek. Aduh. Pada kitu ki kubon la poish kabakun tal hado bangin de champion kublai shibun.